orang lang viewpoint di parlok da kesengi kesan teri Julai araja apply kedai atat kesengi kha jong biban ku palnong kenri ilayami namojrong banlek ka shamau lang viewpoint ka padan hamau kerwan ngisngongu ia isamla dari kupar karkono ibailam kai sngo bhayangi tikan cekah kedai cekah shua bangin keras syakicingking bangin pe atat syakithan mau kerwat pat kini cekah i ya kawa pemi long cekah kapitan petap daki klau daki dum bacangam iskul Balik kemana tayo dulu? Dapat tadi pulang urut, dapat channel. Nam asan na nam yang atin ay. Ay dangan. Nam asan na nam. Iya me kagi. Beli. Meskipun kaya kesem jang i prodan malkam nang se la angi paham kadi Sini sandal. Anak kalam ni. Guys, malas mak. Ata. Celek. Give house. Sandal yang ali. Ang lawan dong naging dalang ulit na. tiga cekah kelong kapitan ko ba sipon parlok ngin dang teng kini video next episode